Evo sad budemo skinuli dolje filter, očistili ga i natrag nauljali. Ključ 10. Čak je malo voda ušla sad dok sam ga pral. Evo budemo skinuli i zic. What the fuck? Sad imate tu jedan šraf koji morate odšrafiti. Malo je prljav, ali nije to baš neke strašno. Evo sad ga budemo dolje skinuli. Ovo isto možete skinuti. Evo sad ga idemo malo očistiti benzinom, naravno čistim, i onda ga kasnije budemo oprali vodom. Vidite kak je filter svjetliji i benzin je prljav. Znači samo ga trebate stiskati, ne smijete raditi ovo sa njim. Možete ga malo staviti na sunce da se osuši, jer mora baš biti suhi. Inače za to bi baš trebali koristiti one plastične tanke rukavice, ali evo ja ih nemam pa sam uzela ove obične radničke. Inače prije kad ste stavili sušiti na sunce filter, morali ste ga ovak na ovu unutarnju stranu okrenuti da bude izvana, znači da i bude ova unutarnja strana suha. I znači sad ga ovak, jebem ti mati. Znači sad ga ovak u krug namažete. Malo po stolu, nema veze. Trebala sam si uzeti posudu. I sad ga ovak stiskate. Sad ovo moramo natrag staviti.
Sad budemo natrag stavili filter. To bi bilo to. Sad ćemo upaliti motor da vidimo kako će raditi.